Organiziramo obiteljske i poslovne ručkove, rođendane, pričasti, firme i ostale domjenke. Biće nam drago da budete naši gosti. Svim našim gostima osiguran je besplatan parking za automobile i autobuse. Jela domaće i internacionalne kuhinje s naglaskom na talijansku kuhinju. Nedeljni ručak. Bogati švedski stol. Raskošno uređen interijer za vašu udobnost. Smještaj u 48 moderno uređenih i funkcionalnih soba. Multimedijska konferencijska dvorana za 50 osoba. Pansion Zagiv, mjesto ugodnog boravka.